Ania La Ketdin. Nasaya at pasimmangput ka, nanak ko. Ay, pasensya kayo, nanang. Narabyanak manan. Nakitak man jay in my dame a pregnancy test. Asino ti akin kuko iti day jay? Ha? Ninanang mat. Ang mga nunalipatan yung agad-adal iti nursing day ti anak yo. Sampil na ang day jay school. Ay kuna lakit di Una yan, nanang. Danag yun, aya. Awan boyfriend ko. Sampil na ang day jay school. Kasta aya. Ay, kuna laki din. Ipamaysak pa'y ti agadan, nanang. Aguray pa'y day ta boyfriend. Sakit laang ti ulo dagita. Dasaya at nukasta anak ka. In my dikla day jay. Tapno magulwan dagiti chismosa dito lugar tayo. Isuka pa'y nga imarites da. Awa na talaga day nga ana. Imala iti anak nakin kwa na. Nyalakit din ay. Ha? Anya di bagbagkam? Bigbigat pa ilaan? Ngam nagmaya di baggaag mo. Kas kalaguyong, ho? Nakita kami tiin may day anak ni Ana. Ni Sheena ngay. Pregnancy test mat a positive. Oo na yun aya. What? Garampingat at talaga day jay. Imbes at di panagadal na kumatiin to na rin na ngam jayla na pan nagpasikog ti inununa na. Ay, garampingat at talaga. Oh my gosh! Ngam sa bagay, kas itinakunak, saan anakaskas daaw. Takas jemot ngamin ti inana iti. Nasapamot lang ang nagsikog. Iso like mother, like daughter, adi. Hay nako. Sika at talaga. Kung naglagi din noan niya tumay mo ibaga dito terse na kabigbigan, dahi talagayam. O na yan, Marites? Anya lagi din na iya? Rabin, ngumita ka lang. Nagmalmalong nga awan ka dito'y balay. Ha? Unay kamatay. Imbes nga agasikaso ka kumamad dito'y balay. Agdalos ka naglaba. Saan mo? Nalita lang mapan makichis-chismes ang mong nga ramidan. Nagadulakot nga imbagamon aya Danilo. Kasano ka sana ka makaungit? Aggapuha ki trabaho, siyak pa'y tagluto. Aginaw ka nagdalos dito nag. Anya laki di mo tayo. Ala, Uston. Rabrabi nga kung ungot ka. Nakababayin ka nagiti ka aruba makangkangag kan ka. Apay, maturog kan lakay. Kitrabi na. Anya pala ngay taarami din no sana maturog. Mabit laang, tada ipadamag ko kan ka. Ha? Anya man daytan? Nakita namin ka, tiin may day na di anak ni Ana. Ay na, naggubingan a gumarampingat. Imina at talaga day di asina. Ay na Marites, anya ka din daytan ibagbagam. Pudno nga ro ti ibagbagak lakay. Pudno man unusan. Anya ko mga ruti bibiyang mo, numasikog ti anak na. Di ura piyag sikog da nga gina. Anya ko mati bibiyang mo kunak manayin. Anya? Di ka latagulimag. Nanyat makit-kita pasamak iti karuba. Ay, Marites ka talaga. Wala, maturog kan. Sana tayo takaruba ti mapan mo ichis-chismes. Salbag ka. Ne, Rabin, nga maada ka ba lang dito terse, si ka Harold. Apay, saan ka kadipay nga gawin? Ha? Ay, kuwa manang. Madamdama pa'y. Adala orayag bi. Oy, amok, nga sino dir orayam. Ha?
Nakita kayo iti na minsan, Ada kasinsin na labay mo abalasang. Sino dahi jay? Ay, ni Claire manang. Kaya na ko. Anya? Anda gaya man kaayan-ayat mo. Engam ne, kitam Uray makiayan-ayat ka. Ipang pangurunam lata kuma, di pa nagadal mo. Ay, uwin manang. Tane, narigat, ti awan malpas na, Panunutem ti gastos dananang, kentatang mo. Si kamat gaya machine na? Anya ti katangam? Gumatangak man iti may sa apak anapkin manang bebang. Napkin? Kunak manuwasikog ka. Masikog. Nagkunamag iti day tama nang. Ay, kino'y sumatim may imbaga ni Marites iti na minsan nga aldaw dito Ibagbaga na, masigog ka kano? Nakita na kano ngamin, tiin my dame a pregnancy test. Ay, una yan ni Auntie Marites. Talaga at chismosa day jay sipod pa'y. Nakakita lang iti positive a pregnancy test. Ngayon may date. Ibaganan asyak ti akin kukwa. Ay, amo matanday jay, noon yat simrag iti panunot na ison. Saan ko ako kwa day jay manang bebang? Sample na ang day jay school. Ay na, una yan ni Marites. Di na pa'y matpan kan nga umuna. Ay nga, napanamatan imbagbaga iti tao. Naalabayan nyo lang ang manang. Awan parikot kanya. Mauray anya pa'y tinuwarwaras na. Kunak tumot kat. Pampanunutak pa'y laang ng pimayson. Anyat kayat mo asawa na nakaw. Napanimbagbaga ni Auntie Marites iti tattao ama si kugak kanu. Anya? Una nang, sigun kini manang bebang, iso kanu tinapan na imbagbaga iti tattao. Nagubingak kanu ang nagsikog, garampingatak pa'y kanu. Anya? Ay una yan na Marites dayjay. Saan pa'y anagdamag no akin kuko iti pregnancy test? Ngam na panan imbagbaga asikati masikaw. Ay, una yun day a babae. Sa bagay, hindi pa'y akas jay ti ugali na. Ay, una nang, ngambayan yun. Awan parikot kanyak. Uray anya pa'y ti sasawon na day a babae. Ala, taurayin na ti panagpas ngay ko. Sigon iti istoryana. Rabi imot tayo. Gamawon pa ita anak ta. Ha? Kasla ka na ayon mo ta na marabyan tong galagawin. Di ka kadimantanagan iti anak ta. Gaputaan munan ti aramiden na. Saan akas iti anak ni Ana? Nagpasikog lang. Ubingan. Proud pa'y amang imayde iti positive a pregnancy test. Anya? Amo ni Harold ti aramiden na kunakmanan. Agad adal na imbag ti anak ta. Iso amaawatan ta kuman no apay akanayon ang marabyan. Ay, sapay la ko mga rugtakas ta. Ala, maturog kanta siya kung ti mangura iti anak ta. Good night lakay, my loves. Apay anarabyan ka? Kanayon kamutan ang marabyan, tunggal agawid ka. Ninanang may. Adalangin na ramid mi jay school. Ay, siguradom lang nga pudno ti ibagbagam Adaya mo ti sa balya papanak. No saan nga iji pagadalan nanang. Malauston. Agina na ka, taing ka mga ni kusina. Tapno makaturog kamutan. Uwan nanang. Nanang,
Ada good news ko. Oh, anya day ta anak ko. Manulaangin abulan, agradwara kun iti kursok a nursing. Ha, ay nakastaya anak ko. Ay nakaragrag sakak man iti day ta nga imbagam. Kamaudyanan na kat makagradwar ka laangan. Hunanang, ay, sigurado amas daaw ton dagiti tattao ken ka. Taapay ko mananang. Wen tati amuda ka masikog ka nga umadaning ti panagpasngay mo. Una yun chismis ni Auntie Marites. Anya lakit din aya. Ngam ala, never mind, nanang. Oh, apay akas ta tilangam Harold. Ada parikot mau? Nanang, Apay, ibagam ngamin ano ada parikot mo. Tapno ammo mino anya dayta. kuha nanang. Nakasikugak ngamin iti balasang. Anya? Pakawanan na kumananang. Iso ti parikot ko ita. Kung ti may sapay apakariribukak. Duada ngamin nanang. Ania? Duada ana si Kugam? Uy nanang. Balasang yung may sa. Kung single mom yung may sa. Bakit nga amang siya? Ania? Ay unay kamatan Harold. Anian day ta anastrak mo. Ay kunaklakit tino igagaad mo ti panagadal mo. Ngam saan matgayam? Pakawanan na kumananang. Ngam sa anak ang makagraduar. Gapot sa anak matasimsimbrak iti mano abulan. Ania? Aming nga allowance ko nga ititid yo. Itid kumot ko ni Jamaica. Kasapulan na ngamin ti kwarta ita. Nang runa iti pa nagpapacheck up na. Ania? Ay, una yan ti kastoy lakay. Kunaklaki tino agad adal anay bagti anak ta. Ngam saan mo't gayam? Anya. Apay anak ko naman na ita. Kat no nagpudno kanyak itay lang. Ha? Nakasikog iti balasang. Kan saan lang aday ta. Duwada na sikugan na. Ha? Malaksid iti balasang a girlfriend na. At dapay ti may sa single mom. Anya. Ay, jakon ang muno niya't aramidak lakay. Sayang dagiti amin agastos kan kwa na. Kunaklakid din no ti panagadal natin intunaran na. Saan mo't gayam? Anya. Una yan ti kastoy. Kat sa dinutayan na. Ay, pimanaw. Mapan kano jayan ti girlfriend na. Mapan na kano kaduaan ang mapan agpa-check up. Salbag iti ti kastoy. Manang bebang, umay kayon to iji balay minu Sabado ha. Ha? Anong meron, babaita? On Wednesday will be my graduation day. Kat inton Sabado, at damot basit sagana apag sasangwan ijay balay. Oh, I see. Itabay lang, congrats, Sheena. Agyamanak, manang bebang. Mala, tauray sa anak amang lukat dito tersena kitun Sabado. Umayag to tumulong agluto iya balay yo. Ha? Ay na, agyamanak unay, manang bebang. Oh, awan na nyaman na. Basta sika, babaita. Amang ano awan di ba pa namno Sabado, Mari? Awan mo't mari, apay ka di. Mapantan to iya balay da kumari, Ana. Blowout ni Sheena nga anak na. Graduation na iton bigat. Anya? Graduation nga ibagbagam. Masikugmot ni Sheena saan aya? Kunak ano madani pa hindi pa nagpasngay na. Ay, una yan dahil tayo chismis mo, Mare. Saan mo damasikog ni Sheena? Agraduar nga rodan. Anya?
Sika lang may tinakaibaga iti dayta, gapulang iti positive a pregnancy test, anakitam idi nga in my day na. Ha? Siyempre, nursing ti kurso na. Iso nga adalin da talaga nagiti kasjay abambanag, siga kedimet. Ay, managipapan kamet ngamin unay. O itagraduaran jay kunam amasikog. Ala, mabandan to makibalanit inton Sabado. Ay, sana all talaga. Sana all, kunakmanan. Ah, kaya kasama ti bagbagam. Sana all ka, sana all. Kas kalago uyong. Sana all adi, aggraduaron ti anak. Ha? Naimbag pa di anak ni Ana, ni Sheena, aggraduaron iti nursing. Nakariknak iti bain iti naamwak. Aggraduar gaya mon ti imbagbagak idi iti tattao a masikog. Kapo iti positive a pregnancy test nga impost na iti Facebook. Anya. Ngam ti anak ta, nga impagarok ta nga agad adal ana imbag. Nakasikog iti uray ladwa a babae. Nga isukit iti parikot ita. Ay, salbag ki de. Laita, malang ipapan ka ngamin. Di ka pa'y napanagnagan. Ngam napan mo kit din in chismis. Anya nga ita, si kalakit nga rod tinakababain ita. Nyalakit din bakit? Ay na, naimbagtan ako umay ka, kumare Marites. Di ka mulay nayabanan nila kay mo. Ha? Ayun, Mari. Imaya ko na, oray sa anak nga inawis. Naibaga lang amin ni Bebang kanyak, iso nga imayak latan ah. Si Kaki Dimod. Umayak kumay din na minsan pa'y nga aldaw ije balayo. Iso na laeng tamakumi kumak anang isagsaga na itinasken ama isagana. Ado ti inubrak dito'y balay, Maray. Saan ka mo ngamin amaranranaan? Kasta ka di ko, Mari. Ala ingkay ijay ayan dagiti makan. Mangantayon, ipagpabalayo ka dilatan. Agyaman ak kumari ah. Ay wun kumaray. Thank you Ala, Mari, inak nga roden mangan. Nay, nagawi doon dagiti tattao. Ngam naudi ka mo dito'y Maray. Ayuhan, Mari. Ingagarak at talaga tinagpaudi. Takayat ka kumakasarita. Ha? May papanitian niya, kumare. Kwa. Kinapudno na kat mababainak itakan ka. Nang runa iti anak mo. Ha? Nalpas anapan ko yung chismis ti anak mo. Imbagbagak iti tattao a masikog. Kung gumarampingat. Kung saan mo't gayam. Ay, mababainak ka talaga, Mari. Nanya kalakit din ay Mare. Awan day jay, si Kaki di mo. Nakarkaro man tibain ko ita. Gaputa naggraduar ti anak mo anapan ko yung chismis. Idinto ta ti anak ko. Saan? Ha? Saan, Mari? Gaputa saan namot ngayon ka ti panagadal na. Ti dakas na. Nakasikog pa iti babae. Babae? Wan, Mari. Dua babae ti nasikugan na. Iso akas taunay ti bain ko kan ka. Gaputa ti panangichismismis ko iti anak mo. Ti anak ko mo tinapanan na. Iso maglagaya makundi pa udi kay jabalay damari ana, takinasarita. Kwa, wan, Mari. Nagkidawak ka talaga iti sorry kan kwa na. Tamarunawak mo tan iti bain ko. Ay na, naimbag man dadabay ti panagbain anarik na mare.
Kung naglagi din agnanayo ng nga awan babain mo. Ay, si kakit demot, Mari. Ay, mayat na dyan nga inaramid mo, Mare. Nagsorry ka, iti pa nang ichis-chis mismo, iti anak na, iti saan na pudno. Ay, una yan na biyag aya. Uwan nga rod, Mari. Mababain ako na talaga. Ti anak ko matinapanan ti amin at chismis ko. Iso man, iso nga agpanunot ka na imbag, sakbay nga giwaras ka iti istorya nga awan mat, ti kinapudno na. Mawatam, ha? Anya lagi din aya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.